Tatazin resantsika nanty tantara manam-pahaizana anankiray antsoina amin'ny anarany Ahmed Miskine ndraiky Abu Nasr Sayyad. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Fahalintenako miarabantsika anatokatrano zay manaraka izao fandaharana izao. Atsika niany rasitsika an'ilay nahary hiaraka handendiny tantara anankiray. Fa tantara anankiray zay mampianatra atsika hoe atsika zany mila mahay miéquilibré, mila mahay mandandralanda zany le nino resaka dunia ndraiky resaka nino akhira. Ino ma zany? Atsika zany mila mahay mandandralanda satria atsika mijery taloha surtout tamin'ny pays arabe zany rehefa miakatra zany arena pétrole vola midika amin'ny daolatil ambassy de zavatra mandalo zany manampahaizina zany tamin'ny finoana islam zany miezaka hoe miéquilibré olo tsy hoe matérialisme foana zany tsy hoe zany mila mahazo ka misy fomba fijery sasany hoe zao mila mahazo foana na ino za tsy mila mahay na bakaizy fa objectif naka zany mila mahazo. Fa finoana l'islam ampianatra atsika anao mila mahay mandandralanda hoe aiza le tsara aiza le ratsy. Anao mila mandandralanda koa hoe karakory ataoko miaina amin'ny fahatsiarovana Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny asoavana fa tsy mandeha mikory izy. Tatazin resantsika nanty tantara manam-pahaizana anankiray antsoina amin'ny anarany Ahmed Miskine ndraiky Abu Nasr Sayyad. Ahmed Miskine io manam-pahaizana anankiray tany Irak nalaza tamin'ny fotoanazy tamin'ny fotoana nino empire Andalos en fait. Rehefa nandalo zavatra io manam-pahaizana zany tena hoe nalaza. Le izy mampianatra maro olo lina mandeha mitandreny fampianarana azy. Jusqu'à ta olo avoavo mitandreny fampianarana azy. Fa io zavatra ataondreo misy lay olo avy mitonga cadeau hoe ty cadeau kely ameko anao. Fa io tsy mangala cadeau io. Ino antony tsy mangala cadeau nambany raha ohatsy nambany nolo antony cadeau nanaovako zavatra ty mbola tsy miboaka le hatsaranteny zay miregnavo. Izy zany mila mampianatra le olo hoe anao kaza somary hoe tsy hoe manaova le fikasana hoe zao zany resaka vola resaka rena ndraiky ny lasanao dinanao zany io tombotsika le naharatsika Allah subhanahu wa ta'ala. Tetika izy tsy mangala zany mampianatra olo foana tsy no antony zavatra anaovako. Andraiky Ahmed Miskine manam-pahaizana izy miditsika anatin'ny masjid anatin'ny maskiriny amin'ny place fivavahana izy mahita hoe afotana famantsantsanana izy mahita olo anankiray mipetsika anatin'ny maskiriny zay mipetsika anatin'ny masjid zay mipetsika amin'ny toera fivavahana zay izy gaga hoe ino mampitsahany olo diako nefa amin'ny fotoana zao olo jiaby presque mandeha miasa. Zahavany lehilahy somary malahelo izy nanantona izy de izy niteny tamin'ny olo hoe salamu alaikum aiky naman wa alaikum salam fiarabana amin'ny finoana islam zany de izy bako nilaza hoe asovana anao aiky naman anarako Abu Nasr ino asanao asako nambany Sayyad anitana nambany amin'ny fotoana zao man tsy tokony mandeha mamintana manao sanao tokony mijanona leta nambany za gaga hoe zao le fotoan'olo mandeha mamintana kanefa anao mbola hitako eto amin'ny place eto. Nambany Abu Nasr izy milaza manao hoe za hitanao nambany fa misy 3 jours telo andro mandeha mamintana mandeha maka flow fa za tsy mahazo ataraiky. Nandeha za voanalohany tsisy raha nazo. Nandeha faharoa avany zany andeha angomarena zany veny mbo tsisy raha nazo. Nandeha za fantelo nambany 3e jour nambany zavany zany any namba fa 4e jour bany de za menatra mijanona mitsano aminay ao tsy ho vadiko ndraiky zanako andeha nitany zao hoe taheza aia masakafo baba na vadiko mantantsika ne tsisy mino laoko andeha hoantsika niany ty de za la mavozo nambany tsy ho mandeha mantany zay de za mahinakenaka hoe de aleoko nambany mijanona tahaka hoe amin'ny toeram-pivavahana ty nambany zany aleoko mijanona. Zay zavatra ataony manam-pahaizana antsika io. Zay finoana islam zany amin'ny raha jiaby izy mampianatra anao
anao zany manao fanompoana pandana koa anao minday mitsaka aya kanino rizikinao anjay masoandronao sy na mampiantsaka zay atao voalaza aya anatin'ny Qur'an zay milaza manao hoe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Le anao zany mangataka amin'ny tomponao tenini tompo rabbana atina fid dunya hasana oneo za atsarana amin'ny dunia ty tsara jiaby amin'ny dunia ty wa fil akhirati hasana aya nankoatra koa meza koa tsarana jiaby zay tsara ankoatra. Dikan'izany zay vatsika io doa io na vavaka io marakitra anatin'ny boky masina al-Qur'an tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala nampianatsika hoe anao mangatany anankoatra boko anao mangatako tambokany. Ahmed al-Miskine manampahezino zany lefa nahita zavatsy nandalo tonga de izy zany mila nampianatra hoe anao mila mahay équilibré fanompoana ndraiky asa. Iny zavatsy nataony Ahmed al-Miskine izy tsy mpamitany fa izy mpampianatra tonga de nambayany zany anao joti nambaya manova 2 rakan dikany anao jo mivava manova toe 2 rakan zay anao mivava 2 rakan. Abu Nasr izy na 2 rakan vitany ziny nambayany Ahmed al-Miskine tsy vitany zay anao joti mangatabaka atiny fonao zavatsy ilainao mba amin'ny tomponao mangatanao atiny fonao miezaka nino Abu Nasr nangataka baka atiny fonazy mba ahazo zay andray masoandro zay. Le vita zavatsy iny zavatsy nandalo nambayany vita joti nambayany teneny avereny 7 fois iny zavatsy avereny 7 fois hoe hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsh. Gaga Abu Nasr iny fandesany zay problème naga nambayany Ahmed al-Miskine ifandesany zany namba satria mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam zay nilaza hoe zay ny olo mamerina 7 fois maraina hasbi Allah dikan'izany ino dikan'izany hasbi Allah mahampiza Allah mahampanao mizy hasbi Allah la ilaha illa huwa satria tsisy tompo afa-tsy Allah io la ilaha illa huwa tawakkaltu apitsako aminazy tomponaka tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim satria izy tompon'le arsh zay hoe azim malenty zay zany azevy le zavatsy nampianahiny Ahmed al-Miskine hasbi Allah ana zay mila mahefandrana hay mahampanao amin'ny satria nino aty zany la ilaha illa satria tsisy tompo afa-tsy izy Allah dira jiaby nisy hitatsika niany ty tsy misy koa tsy izy tawakkaltu io probleminao kaza tazomina nazaraiky fa hoe apetsampilatan Allah linaharanao tawakkaltu wa huwa rabbul arsh satria izy tompo zay na arsh la. Le fa nataony Abu Nasr zany doa ataka zay naverina zay 7 fois le zany ataka zay vita asa ataka iny nambayany Ahmed al-Miskine khudh shabaka alevy nambaya filino atsika jaune nitany io nandia nangalalaka lero fa miranomasiny fa lalilana zay iny nambayany manampaizy taminazy anao jo manova hoe hataka zay nampianary taminany sallallahu alayhi wa sallam ta hoe du'atul haja iny ma le du'atul haja iny du'a na hoe ataka amin'ny zavatsy anankiray ilainao nantany olo iny du'atul haja zay iny zay du'a hoe misy zavatsy ilainao zay karakory fanaovana zany nambayany movina tsy nahareny koana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zay mampianatra atsika hoe izy koa na misy raha ilainao amin'ny tomponao na misy problème zay mandalo aminao de iny zavatsy anteniny namba mpaminany sa anao manova 2 rakan anao manao 2 rakan vita 2 rakanao anao boko miteneny iny zavatsy anteniny hoe Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta tompo kazavela zao ndraiky fahotanakako tsy hoe fanifafainao wala dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta ko tsy hoe misy asaloa ko tsy hoe fanadosinao zavatsy de na koa le toyny domanao koa hoe na koa wala hajata min hawa'i dunya na hoe misy haja misy zavatsy ilaiko amin'ny dunia eto ko tsy hoe fansatisfainao zany zavatsy ya Allah nampody nino zany ataka zay nataony zany ataka zay fanataony le ataka fanataony le doa fanataony vavaka iny nambayana Ahmed al-Miskine taminazy aleva nambayana zany filenao iny atspio akaza tsipitsipy foana
tenini bismillah amnanayan Allah alfasumai tenini Abu Nasr bismillah nalefa iza vatanandalo quelques minutes quelques secondes fotoana kely foana zany reny misy zavatra mahantso misy zavatra mavesatra tonga de natsoity zavatra tsy maintsy nazo izy miteny tamin'ny manampeziny ampiro zany ambany le nampino manampeziny izy nazo ndreo filo be vatabe nambany filo tiny mitovy amitsika nambany ko tsika rena tambatra foana io mitovy amitsika filo io nambany manampeziny taminazy izy tena nakiray zay tadiditsika tsara ino nambany ampeziny taminazy law kana a'tayna hadha kat-ta'am lam kharajtu hadha samak izy koa nambany no nantony hoe sakafo foana io filo be vatabe io ine tsy nabokany Allah subhanahu wa ta'ala tamany masino dikaza kondo hoe zana azo filo teny de soko mivady amandrana ko hoaninetony ne sakafo ndraiky niny ine tsy nivoaka io fa mety misy zavatra hafa fa conseil hevitsy baka aminakao ndany alafosy zao zay vola azonao boko anao ataovy zay zavatra zay tiana aminazy le io tonga nandeha nalafo izy le nalafony nahazo vola izy baka tao le vola nahazo niny nandeha nividiny hoby zay karazana hoe mofo be vatabe nividiny aminazy falifaly izy nahazo mofo boko nividy karazana legume zany izy falifaly nambany vadiko ndraiky zanako zay nany falifaly amizao le izy amin'ny lalany izy mody izy fa mihetsitsy karakory afaliany vadiny ndraiky zanany mahita izy mitonga sakafo izy fanody amin'ny lalany misy olo manakana izy misy vehivavy anankiray ndraiky zanaka anankitelo eo volany taminazy ya sahibi no alelaty mba omezao masakafo ata kelikely aminazy io fa zay tsy hay mihina tamin'ny moaly zanako aby mbola tsy hay mihina zaho mbola tsy hay mihina izy amizay miasa loha omeko maraty satsy izy misy lezy mandiniky filotiny tsy tana ambany manampeziny Ahmed Miskine izy ty koa hoe atao sakafo foana filo iny tsy niboaka misy antony nefa izy miasa loha karakory zanako mbola tsy sakafo izy koa mandiniky koa hoe le toetra ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zay hoe antsoina hoe al-ithar tufaddilu ghayraka an nafsika mpaminantsika zany izy mankatia hafa mandinitsy avatantena anazy raha ohatsy misy zavatra ataondreo zany olo hafa tsy ndreka alefinany olo tsy ndreka izy mana farany io toetra ny mpaminantsika izy amizay mandiniky karakory mety sakafo miasa loha izy mandiniky hoe zanako anankiray fa zanaka vehivavy tena kely de iny zany tapakevitsy izy foana hoe zaho nefa misy 3 jours tsy nahita sakafo fa tinda nahay nanome zao izy ty niany de ka tsy mania tao omeko any jiaby nandelany izy nandia le izy fa nandia izy miasa loha fa nantony nandeha nanomeko ziny hoe va tsy manino lasa izy le izy fa eo amivayavayany traninazy izy mahariny feo misy olo milaza hoe alors aito Abu Nasr moi veno misy nahita Abu Nasr moi veno mahay Abu Nasr izy mantany izy alikekeka zany izy nanantona izy le izy fa nanantona ambany ana Abu Nasr zany ambany Abu Nasr tadiavinao misy ino nambaran'olo iny zany ambany fa misy 20 ans niasa ndraiky babanao fa izy misy paapahiny volanazy mbola tavela taminaka de za boko niala tamin'ny tanàty zany no hasa nampiasaiko vola babanao zay niany ty nambany misy bénéfice pourcentage zay azoko taminazy maro be ke za niany ty nambany navy andeha nomenao zany pourcentage zay ohatriny pourcentage tamin'io zany mandeha amin'ny 100,000 dirham le izy namezany le vola izy falifaly izy nisy zavatra anankiray zay niteniny le izy nino falifaly amin'ny zavatra iny law kana akaltu khubzayn kat-ta'am lamma wasalna hadha al-mal izy koa nambany le mofo anankiray nahoaniko foana nihaika amin'ny legioma aby nahoaniko foana nambany mbola tsy tonga taminaka vola jiaby ty yani fa noho izy nomeko vehivavy nambany zay nahatonga niny jiaby ty nasa tamin'ny fotoana efa izy zany namoaka hoe nanao asa soa fahaizantsika izy na hoe sadaka zany 1000 dirham natao asa soa nanabela izy karazana hoe dokany maro samihafa vadiny falifaly ndraiky
fandraiky izy nanofo tamhaly la izy nanofo anisany lahatynafobey de izy la nifanahy asa jiaby nataony asa ratsy jiaby foana. Nilaza anjely anakiray tamin'ny nofinazy milaza amin'anjely naminy moa ve olo ty misy asa soa zay nataony namaly anjely anakiray hoe ya izy misy asa soa. Iny le asa soa io ndesanareo ty ndesilobaka tany mofo ndraiky legume ty le asa soa zay nataony. Namba anatin'ny nofinazy foana hoe ino zavatra vitan'ny mofo amin'ny asa ratsy jiaby vitako nambany tsisy. Nipezena izy niakatra zany asa soa anazy hoe fa mbola nino mbola asa ratsy foana mbola mary fa asa soa anazy mbola ty noho ny mofo foana. Namba nantany koa le malaika le anjely milaza hoe moa ve misy asa soa hafa izy nambarandreo mbola misy. Ino le asa soa io koa nandesindreo bakany koa zany le tsikitsiky tamin'ny fotoana le tsy haika aby le anazy mofo io falifaly hanjaby ty nitsika mama falifaly io ndraiky niny le tsikitsiky nitsika ndesy namba nino vitany tsikitsiky abo napetsaka tsikitsiky nitsika aby kaya bongo zay napetsaka tabomba bomeka niakatra asa soa anazy. Nantany ndraiky koa le anjely mbola moa ve mbola misy asa soa hafa koa nataony olo ty nambarandreo mbola misy araiky faly. Ino araiky faly izy miasaloha nandesindreo bakany zany ranomasiny le vehivavy zay mitomany tamin'ny fotoana tsy neritreritry hoe lilahy ty mbola ahavita andonine izy zavatra jiaby io. Tsy nampo izy le ranavy izy name ranomasinazy nafaleny napetsaka tamin'ny balansy io mitovy karaha hoe rano zay hoe midadasika karaha hoe rano anakiray zay mikorena tsy mety tambotry niakatra sasoa anazy jusqu'à tany ambarandreo malaika hoe lakad naja avitra izy ampidiany eo fa izy anisany olony janna izy ravoravo izy tetra mitoromasinazy. Io tantara io sambia makalisona zay azo tsaina fa za justement ny lisona kely foana hoe lisona zay mila ampitako amitsika vanalohany atsika zany le atsika manao asa soa milala fa io mipody amitsika foana. Le anao manao mamoaka zavatra soadaka na asa soa vilana fa hoe io tsy maintsy miverina foana le asa soa. Boko ndray nahay mampitombo zay atsika aminata. Ay faharoa atsika zany manaova zany fiainatsika atsika miaraka amin'ny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ataovy hoe mampiavaka anao fa hoe anao nisany olo manampinoana zany hoe le anao mandeha miasa anao zany maraina anao mifoa manao salarany kantainao anao manao imbada fanompoanao jiaby anao bako mandeha miasa. Le anao avy amin'ny asa anao ataovy hoe mampiavaka anao amin'ny asa anao manomboka asa anao miteny hoe bismillah amin'ny anaranao niny Allah. Dikan'izay ataova zany mampiavaka anao hoe amin'ny zavatra jiaby ataova foana hoe misy fandresany amin'ny fanompoana zavatra jiaby zay ataontsika. Ohatrany hoe manana lesona zay azo trana ambaranareo amin'ny ty vidéo na amin'ny commentaire na koa mametsavy zay valiny zay mety hitanareo apetsavy vatateanao hoe lesona zay azo koa tokony nino apetsako amin'ny vatateanakazako zay ny lesona zay azontsika amin'ny tantarany Ahmed Miskine ndraiky Abu Nasr Sayyad amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.